Vladislav Petković Dis je jedan od najboljih pesnika srpske moderne i jedan od sigurno pesnika u istoriji srpske književnosti koji su ostavili dubok trag, a ako se svi neće složiti sa tim da je trag dubog, on je sigurno drugačiji. Sama originalnost koju Vladislav Petković Dis iznosi u svom delu već ga čini posebnim i vrednim našeg poštovanja i pažnje. Ono što je interesantno sa ovim pesnikom jeste da je književna kritika vrlo često imala jedan nepravedan odnos prema njemu i njegovom stvaralaštvu, da je na pogrešan način vrednovala njegovu poeziju i da su ocene književne kritike u istoriji naše književnosti, kada se tiču Vladislava Petkovića Disa, u najmanju ruku pogrešne. Zašto je to tako i da li je to i danas tako? Mi možemo reći da je to delimično i danas tako. Poznato je da je izvršeno u 20. veku jedno prevrednovanje ocene Disovog stvaralaštva i vrednosti njegove poezije, pa je Dis ipak prihvaćen kao veoma značajan pesnik u srpskoj književnosti. Međutim, ni dan danas književna kritika nema pravu ocenu Disovog stvaralaštva. Da li je moguće da književni kritičari ne vide u njegovom stvaralaštvu ono što zaista tamo i postoji? Da li je moguće da se po drugi put, dakle u 19. veku znamo da je Skerdić kao vodeći kritičar imao jedan potpuno negativan stav prema Disu. On je čak govorio da je Disovo stvaralaštvo slično stvaralaštvu koje bi pisao jedan degenerik. Sad zamislite do koje mere to ide kada je jedan takav odnos prema samoj ličnosti pesnika izražen. Međutim, u 20. veku, naravno, kada je i nauka o književnosti napredovala i književna kritika, koja, da podsjetimo, nema zadatak samo da vrednuje određeno književno delo, nego ima zadatak i da približi književno delo čitaocu. Upravo književna kritika vrlo često, kada je u pitanju ovaj pesnik, nije uspela u tom drugom zadatku da približi na pravi način Disovo stvaralaštvo čitaocima. I do dana današnjeg postoje pogrešne ocene Disovog stvaralaštva, ocene koje se ne slažu sa ukupnom vrednošću njegovog dela. Pokušat ćemo na narednih nekoliko predavanja da ukažemo gde je pogrešila književna kritika, gde danas greši kada je u pitanju ovaj pesnik i zbog čega greši. Da bismo analizirali na pravi način njegovu poeziju, trebalo bi pre svega pogledati iz jednog šireg ugla na samu pojavu Vladislava Petkovića Disa u našoj književnosti i na njegovu najvredniju zbirku pesama koja se zove Utopljene duše. Život i poezija Vladislava Petkovića Disa se prožimaju. Oni su isprepletani. Zašto ovo kažemo? Pa upravo zato što je Vladislav Petković Dis ukleti pesnik. Šta ovo znači? Isidora Sekulić je upotrebila ovu sintagmu da bi objasnila takve pojave u književnosti kada jedan pisac, pišući o smrti nekog od likova ili uopšte pišući o smrti, zapravo i ne znajući to, predviđa način sopstvenog umiranja i smrti. Poznat je primer Alekseja Sergejevića Puškina, koji je u delu Evgenij Onjegin do detalja opisao kako mladi pesnik Lenski gine u dvoboju. Neverovatno je to da samo posle nekoliko godina sam Puškin strada u jednom sličnom dvoboju na način koji je detaljno opisao. Poznat je primjer jednog nemačkog avangardnog pesnika koji je opisao poslednje trenutke čoveka koji se davi u jezeru koje je bilo zaleđeno, dakle on se šetao jezerom, led je pukao i taj junak, lirski junak njegovog stvaralaštva se udavio, da bi samo posle opet nekog vremena sam taj pesnik šetao zaleđenim jezerom, led je pukao i on je nastradao na isti način. Za Vladislava Petkovića Disa je karakteristično to što je napisao zbirku pesama koje je dao naslov Utopljene duše 1911. godine, kao što smo već rekli. Da bi samo posle nekoliko godina sam Vladislav Petković doživio istu sudbinu. Za vreme Prvog svjetskog rata Dis se našao prvo na jednom brodu, a zatim i u čamcu koji je bio pogođen od italijanske podmornice. I Dis se zaista utopio u vodama Jonskog mora 1917. godine. Tako da je na neki način naslov njegove zbirke odredio način njegove smrti ili predvideo kako će on završiti svoj život.
Vladislav Petković Dis po tome postaje jedna veoma interesantna pojava u srpskoj književnosti. Ne jedinstvena, mogli bismo reći da je to možda slučajno, ali slučajnost je suviše perfektna, suviše precizna, da bismo je shvatali kao slepi slučaj. Tu verovatno ima nečega mnogo dubljeg. Pokušat ćemo da objasnimo šta je to dublje. Pre svega mogli bismo reći da je to metafizičko poreklo Vladislava Petkovića Disa. Šta znači metafizičko poreklo? Mi smo naravno ovaj pojam stavili pod navodnike. Treba reći da je Vladislav Petković Dis bio svestan svog metafizičkog porekla i da je bio svestan svog života pre rođenja. Naravno, mi ovde ne pokušavamo da ovakve pojave objasnimo na jedan religijski način, nego strogo gledano u estetskim kategorijama i u kategorijama stvaralaštva. Možda će vam cela priča biti jasna kada krenemo od same percepcije književnih kritičara o Disu. Šta su zapravo rekli književni kritičari o stvaralaštvu Vladislava Petkovića Disa? Malo prepomenuti Jovan Skerlić, i zapravo ovde ćemo govoriti samo o ocenama književne kritike Disovog stila ili Disove estetičke sposobnosti, estetske sposobnosti da stvara. Jovan Skerlić kaže: kakav je Dis kada ne podražava, koliko je malo kod njega talenta, kako su mu osjećanja banalna i prozaična, a jezik siromašan i starinski. Dakle, vidimo jednu vrlo preciznu ocenu književnog kritičara o tome da ovaj pesnik nema talenta. Velibor Gligorić kaže: Disova poezija nije artistička u smislu izrade stila, plastike, boja i milozvučnosti. Njegov pesimizam nije rađen estetskim sredstvima. Ovde je pravo pitanje da li je Dis pesimista i to možemo dovesti u pitanje, ali se time nećemo baviti na ovom predavanju. Ovde, kao što vidite, Velibor Gligorić kaže da se Dis nije služio estetskim sredstvima, što znači da je bio jedan netalentovan u zanatskom smislu nedorađeni pesnik. Zoran Mišić, takođe jedan veliki naš kritičar, kaže: ti stihovi koji otkrivaju drugu, svetlu stranu njegove poetske ličnosti ne mogu se zaobići, ma koliko bili nevešti i nedorađeni. Novica Petković, prezimenjak pesnika o kome govorim: niko do sad nije hvalio Disovu pesničku umešnost. Ni mi nećemo moći. I na kraju još jedan, Predrag Palavestra: kod Disa ne vlada red ni u sintaksi, ni u prozodiji. Upravo ovo što je napisao Novica Petković, da niko do sad nije hvalio Disovu pesničku umešnost, pa onda ni on ne hvali, jeste jedan pogrešan argument. Mi ćemo pokušati danas da pohvalimo Disovu umešnost, da ukažemo na da ukažemo na jedan virtuozni način njegovog stvaralaštva i da pokušamo da pobijemo sve ove ocene koje su književni kritičari dali o Disu. Prvo i osnovno pitanje je da li je moguće da se umešnost u stvaranju Vladislava Petkovića Disa nije videla ili da jednostavno kritičari nisu prepoznali. Krenut ćemo od same kompozicije zbirke Utopljene duše, za koju možemo reći da je možda najkoherentnija zbirka u kompozicionom smislu te reči, veoma artistički osmišljena i sa jakom porukom. Kada govorimo o formi nekog dela, a ovde svi književni kritičari zapravo govore o formi, o načinu na kojoj Dis piše, pre svega u skladu sa ruskim formalizmom treba reći da je najbolja ona forma koja je u funkciji sadržine, u funkciji poruke. I mi, dakle, mislimo da je zapravo kompozicija zbirke pesama Utopljene duše vešto osmišljena i na jedan umetnički način sprovedena. Krenut ćemo od same kompozicije da bismo došli do pojedinačnih pesama. Ova zbirka pesama se sastoji iz 4 ciklusa. Prvi ciklus se zove Kuća mraka, drugi ciklus Umrli dani, treći Tišine i četvrti Nedovršene reči. Kako branimo argument da je kompozicija ove zbirke zaista dobro osmišljena i na umetnički način izvezana, da tako kažemo? Pa pre svega upravo ovom ovde sintagmom metafizičko poreklo. Osim ova 4 ciklusa, kao prološka pesma, to znači uvodna pesma, javlja se pesma Tamnica. Mi znamo da je u pesničkim zbirkama prva pesma najbitnija, a sam početak prve pesme takođe ima jedno vrlo značajno mesto.
Pa koji je prvi stih prve pesme koja je izdvojena izvan ova 4 ciklusa? Dakle, pesme Tamnica kojom ćemo se također baviti na našim predavanjima. Taj stih glasi: to je onaj život gde sam pao i ja, s nevinih daljina sa očima zvezda i tako dalje. Sada, šta znači ovaj stih? To je onaj život gde sam pao i ja. To prvo je jedna metafora za rođenje. Vis svoje rođenje upoređuje sa metaforom pada. Šta to znači? Prvo, to znači da je, sad govorimo ovde o ličnom subjektu, ne o samoj ličnosti pesnika, to zapravo znači da je lirski subjekat ima svoje metafizičko poreklo, da je živeo pre rođenja. Jer ako kaže da je rođenje, zapravo slika rođenja se objašnjava stihom to je onaj život gde sam pao i ja, to znači da je lirski subjekat postojao i pre rođenja, pod broj 1, a pod broj 2 to znači da je on živeo na određenoj vrsti visine pre svog rođenja, jer ako nije bio na visini nije mogao ni da padne. Upravo ovakvu jednu metaforu pada u život, koriste i drugi pisci u istoriji naše književnosti. Recimo, Njegoš govori o tome i Njegoš od toga pravi svoj filozofski sistem u Luči Mihlokozva. Milan Rakić takođe rođenje upoređuje sa padom sa određene visine i takođe na jedan ironičan i visoko stilizovan način razvija dalje tu metaforu. Međutim, Dis samo kratko naslućuje, dakle daje u jednom obrisu i u jednoj skici tu zapravo veoma bitnu metaforu. Ona je bitna jer se nalazi na samom početku, kao što smo rekli. Zapravo lirski subjekat zbirke Utopljene duše jeste čovek koji ima metafizičko poreklo i ceo pokušaj komponovanja te zbirke je pokušaj da se kaže kako taj lirski subjekat prolazi jednu metafizičku i fizičku epopeju kroz život. Pokušat ćemo to da objasnimo. Zapravo, prostor ove zbirke Utopljene duše simbolično predstavlja jedan metafizički prostor života. Mi zapravo zato možemo reći da kao što prostor fizički ima 4 strane, to su istok, zapad, sever i jug, tako i prostor ove pesničke zbirke ima svoje 4 strane. Prvo, Kuća mraka može i u ovoj zbirci pesama predstavlja istok. Umrli dani su zapadna strana, tišine južna, a nedovršene reči severna. Kako ovo opravdati? Pa kao prvo, istok je strana sveta na kojoj izlazi sunce, na kojoj počinje dan. I prvi ciklus pesama kojim počinje zbirka logično je da predstavlja istok, to je neki početak. Sa druge strane, ako upravo po svetlosnoj dimenziji pravimo poređenje između kuće mraka i istoka na kome proističe svetlost, tu samo na prvi pogled nam se čini da je to poređenje nemoguće izvesti ili povezati. Zapravo, kuća mraka pretpostavlja da je svuda svetlost osim u kući u kojoj se nalazi mrak. Jer ukoliko nema svetlosti, onda nema ni potrebe da se mrak ograniči u tu kuću mraka. Zapravo, svetlo se nalazi svuda okolo, a mrak je rezervisan samo za unutrašnjost kuće. Spolja, kuća je osvetljena suncem. I zaista, cela istočna strana je puna svetla, a mrak je oivičan samo u kući mraka. Zapravo, rekli smo da je cela zbirka jedna fizičko-metafizička epopeja života lirskog subjekta ove zbirke, pa ćemo reći da Kuća mraka predstavlja samog pesnika, koji je spolja zaista osvetljen. I svuda je svetlost oko njega, ali unutra je mrak. Zašto je taj mrak? Pa upravo zato što je lirski subjekat živeo pre ovog života i što je pao u ovaj život sa neke visine. Tako da je metafora pada u ovaj život ono što čini mrak u njemu i tugu zbog toga što mora da prolazi kroz fizičke kategorije da bi se vratio možda nekad u ono što je bilo pre njegovog rođenja. Drugi ciklus pesama ima naziv Umrli dani. Potpuno je jasno da ovo predstavlja zapadnu stranu pesničkog prostora ove zbirke, jer zapad je strana na kojoj sunce zalazi i na kojoj polako umire dan. Tišine
možemo uporediti sa jugom i samo na prvi pogled nam to može biti jedan problem ili predstavljati jedan problem da to na neki način povežemo. Južna strana, ukoliko se u prostornom smislu gleda, uvijek je ona donja strana. I zapravo, kako vreme odmiče, lirski subjekat koji je pao u život, on ide sve niže. Dakle, prvi pad je bilo rođenje, on ide sve niže i niže, ide dakle ka grobu. I to njegovo, pošto je život, kad god se rodimo, mi prvo što počnemo da radimo jeste posle rođenja da umiremo, jer mi živeći umiremo, zapravo to dalje predstavlja jedno padanje, jedno silaženje ka donjoj strani prostora, jedno silaženje ka grobu u simboličnom smislu te reči, ali to silaženje takođe prati i gubitak moći koju čovek ima. Jedinu moć koju ima pisac, lirski subjekat ove pesme, a koji je zadržao svojim rođenjem, jeste govor. I kako i što više prilazi grobu i što više ide na dole, na južnu stranu, to su sve prisutnije tišine. Jer je njegova jedina moć koju je zadržao iz onog metafizičkog porekla i stanja pre rođenja jeste govor. Govor se polako pretvara u tišine. Zato je četvrti ciklus pesama, koji se zove Nedovršene reči, lako dobiti oponiranjem sa južnom stranom. Severna strana, ako je južno dole, ona je gore. I zapravo ovde implicitno pesnik kazuje da posle smrti i pada sledi ponovno uzdizanje na severnu stranu, na gornju stranu. I zapravo to će podrazumevati jedno vraćanje u ono stanje u kome je lirski subjekat bio pre rođenja. Ovde se na neki način, na indirektan način, govori o tome da postoji život posle smrti. A opet nedovršene reči, jasno je da lirski subjekat koji se vraća u metafizički prostor iz ovog fizičkog, da posle ovoga života ide u neki drugi život, ponovo počinje da dobija na svojoj moći govora, koji je izgubio rođenjem i koja je polako počela da slabi kako je padao, i zato ponovo imamo reči. Zašto su one nedovršene? One su nedovršene zato što im nešto nedostaje, a upravo im nedostaje ono što je lirski subjekat izgubio živeći. Naravno, u vezi sa ovakvom kompozicijom mi vidimo da je to jedna prstenasta kompozicija, da imamo pad sa visine urođenja, kako kaže Tamnica, život koji ide na dole, to su prva 3 ciklusa, a onda i naravno jedno utihnuće i tišine, a onda ponovo vraćanje gore, idemo na gore severnom stranom i pojavljivanje novih reči. Upravo je prstenasta kompozicija i prstenasti obrazac ono što su svi književni kritičari videli u Disovoj poeziji. Sam Novica Petković kaže da cela zbirka ima prstenastu kompoziciju, da je to jedan u stvari pad u život kroz tamnicu i u poslednjoj pesmi izbavljenje iz ovog života kroz san i kroz ponovno uspinjanje na gore predstavlja prstenastu kompoziciju zbirke. Takođe znamo da je Vladislav Petković-Dis imao prstenastu strofu u pesmama Nirvana, u pesmama Možda spava i u pesmi Tamnica, a da je imao prstenasti raspored strofa u pesmi Nirvana, što na neki način opet kazuje o toj jednoj epopeji stvaranja i epopeji života koja je sva u krugu. Nemoguće je da je Vladislav Petković-Dis bio neumešan u stvaralaštvu, da nije imao talenta, kako kažu književni kritičari, i da niko nije mogao da pohvali njegov artizam i virtuoznost u jednom ovako osmišljenom kompozicionom modelu koji je u potpunosti, u formalnom smislu, prati poruke koje pesme same po sebi imaju. Dakle, kroz prstenastu kompoziciju, kroz prstenaste strofe, kroz prstenast raspored strofa, da govori o jednoj velikoj istini, a ta istina se tiče tako dramatičnih stvari kao što su život, rađanje i smrt. Vladislav Petković-Dis sigurno nije bio čovek koji je bio netalentovan. Naprotiv, pogrešna procena književnih kritičara je, iako su oni, dakle, mi možemo reći da Vladislav Petković-Dis na ravni stila ponekad ima neobične slike, sinesteziju, da su čula kod njega pomerena, ali mi ne možemo reći da je zbog toga njegova
poezija u samom stilu ili u estetskim kriterijima nešto slabija. Naravno, svaki pesnik, kao što je rekao Bogdan Popović, ima pesme visokog kvaliteta i recimo Dis ima takve pesme, to su mala remek dela, upravo pomenute pesme Nirvana, Tamnica, Možda spava, Naši dani. Ali ima i one, svaki pesnik ima i one manje vredne pesme, ali dovoljno je samo da pogledamo kompoziciju ove zbirke, da shvatimo šta je Dis hteo da kaže time i da pogledamo pojedinačne pesme koje su najreprezentativnije što se tiče stvaralaštva Vladislava Petkovića Disa i da pobijemo sva ona mišljenja koje su književni kritičari u Srpskoj nauci o književnosti iznali o Vladislavu Petkoviću Disu. U konkretnijem smislu pokušat ćemo da odbranimo Disovu poeziju i od drugih vrednostnih sudova koji su nažalost pogrešni, jer svi književni kritičari ističu da je Vladislav Petković Dis bio pesimističan pesnik sklon nihilizmu, a mi ćemo pokušati na narednom predavanju da kažemo i da odbranimo stav da je Dis bio pesnik svetlosti koji je pre svega optimista, a ne pesimista. Kako je to moguće, vidjet ćete kroz analizu pesme Nirvana.